Okurugeraho abatura b'ekyaro eki aharwa mukago rwahwire hakije omushaija w'obingi bagizire ngu tibarukumanya owabire natembeye enyama eyo kiza aha gaari omu bwire bw'ekirushaha nk'emwe n'ekicweka. Akagwe akatugwerire omu muruka gwa Nyabisirira bakandetera ripoti ngo hariho abantu abaguzire enyama egi bakwe ey'ente zikuba zeferire omuntu akagibaretera kuruga somewhere batandika bagura abo kuba enyama kinegura sente nki so bagura batandika kurya banyuma waririho wena yatandika kushasha omuntu so ibampere ripoti egyo abantu natandika kubato mu motoka kubatwara omwirwaro bizibwera ari center 4 kubana bagira ngo kiro nk'ibiri 3 akazuguza rukomero 10 ariko ronda muna ko arabeho n'ijya narondezo kunywa marwa azenya mejo yakiguza abataka umusero yona mbwena hindu bwambira izoba ryo rwo kubanza abataka beitu bona barire nyamejo bona bakagira indwara batandika futana kanu kwirukana ahindu bwambira abataka ba sero yona hishi kimwe cya kabiri cya sero bona bari mu irwaro rwizibwera. Okurugera hari omu habarire nyameji atutebize cyamubireho kandi ayongire yatugira ngo wakashange nyama mukaye yari kandi ngo mukazuwe nukwe kumugira ngo ajiguzura umusenda nkasanga bona abantu bapatira aha babato mu irwaro ngo n'inyama nanyi namanye ngo n'inyama yinaririho bakagira nyonga cyangwa umusafuriya mukaza kayiteka ni kanota kabwafa. Abatura bamwe batenzire kugambira ha kamera zitu batugira ngo kiresere cyaro hihi cyona cyayenda kurya hanyameji no kugira ngo bajibagurize hakasente kake buri kiro shiringe 20 kandi ngo abire nabanza yabarorezaho ekiretire binji kujugura abantu barukurenga 28 b'ecyaro kimubwa hati nubo bari yahirwa rya bwizwera health center yakana bari kutunga ubujanjabi baje abanje bari bwizwera aba yekaya bona family yona eri bwizwera nka government ntugira ngo umuntu shemiriye kuba n'urya enyamishwa ihurire eyubabaga nturiba twinayitko bajiromu oba nempunu oba nembuzi oba ninte tinkureba bwenci umuntu ashemirire kwijane cyuguti yo mwabazyo cyetorirwe nshera ninga namanya ngo bwire nshera tuzacitambura cyurukununka akasiyo mwenyama kajutura hansi yakatikavagedo ukatandika kugura ngo enyama ne ya mucinjo neguraje tekateka abantu abakurugero kutubaragurire bakaraka kuba muje eshonga beri just food poisoning skweta food poisoning nanga kuba enyama berimo bukoko kugira ngo bebe yafire yazicurwe nanga yamaze rohobire itari umwanya bwubonire yagira ubukoko bukwasa nkaburijo ko kujye byo kurya bitabonire nanga ukariro mu kaza hotel zitabonire ukabasa kugira ko washasha gasha kwa Evans Tarima.